Ko te reo irirangi Māori a iwi o Ngāti Porou tērā, he iho matua ki ngā hapori o te tai rāwhiti, āwake i te riri o Whakarua Gabrielle. Kai te mahi tahia ki ngā peka o te rōpū whakamarumaru kai Whakarua i Ruatoria e tuku a whinana ki ngā whānau. Anei e heroini waikato. E raru ana te tai rāwhiti i ngā ngau kino ahuri pari ka peri eri, engari e tū maia tonu ana ngā iwi. He iwi moke, he iwi whanoke, ko waeke mātou ki ēnei karawhiu a tāwhiri mātea me ki. Kei te noho au kati tonu te ara matua toru te kaumārima, ko horo ngā rori me ngā piriti, kua hinga ngā rākau, kua raru ko ngā whare me ngā kura. Wai maria mātou e noho nei ki te tāone o Ruatoria, he hiko kei konei. Engari ko te nuinga o ngā whare huri rauna i te tai rāwhiti kāre tonu he hiko. Ētahi tonu kāre he waia, kāre anō hoki he ipurangi. Fortunately for us here, we've been able to provide ability to be able to connect in through the internet, our Starlink terminals, and again through Radio Ngāti Porou, who are servicing those local requirements and across the region. From our community link team at Tuparo, the whānau at the beach are all okay. Ko te papa o Whakarua ki Ruatoria, he taunga mā ngā rōpū a hapori a kāwanatanga hoki, ki te awhi i ngā whānau. What we've done here is we've highlighted the need through our community links and really just assessing where that's at and providing that information back to the ECC in Gisborne, where they're coordinating air tasks, road movement tasks where possible, but that coordination piece is really important just in order to identify where the need is and then servicing that where we can. He whakāhua o mua tēnei o te marae o puke tāwai ki u awa e wai puke ana. Koi nei te marae I tēnei rā. If this is the new norm, then obviously our processes, our systems and the way that we conduct ourselves just need to be built on. Kei te rongo anō hoki I o koutou aroha, o koutou māharahara, mo te iwi kāinga nei, kei te pai mātou. He roni waikato, te Ao Mārama.